Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas. Nalabas tumet ti pan nakapasakit. Arik naam. Tay kunada nga ruden. Amin analabas. Dakas. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, ha? Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Jak ni namnama asong batan nak ita akasangay ko. Sinigurado klaang, no talaga anapudno ka kanya. Talaga amat nga minanapudno akin ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayim laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakarignak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy mat nga aldaw ti panangsongbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at-addaw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akin narigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Isong agtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi nagtuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka, ah. At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukasta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayatan na. Isa sinong bata kun Okay, adakan ka dayta. Laglagi pam. Narigat, ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Sino man? Classmate ko idi high school ak. Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasimat dayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka ka din iti ko nam anagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka amaawanan iti namnama? Padasam manin ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Dayta ti kayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sabali ang mga ramid iti kasta, no di siyak akaayan-ayat mo? Agyamanak, tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakid dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak, mangloloko? Saan makit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak tagbayan. Mababainak kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginain a restaurant ti pangipanakan ka. Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lag-lagi pagto akanayon dahita. Saan na bale? May satawan lang, Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin to mo't ten ay, ito na da kwarta na.
Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tatiar aramidam. Kakaasi kanto manan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pang ibagbaga Papa, saan ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan ang yaman na, iha. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Sa nabalay, may salangan atawan, ag-graduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ak? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamad Gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimat lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom, Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikat ayatek. Sikalaang tinakarik na ak iti kastoy. Ngamsaan ka madanagan. Maawatan ka. No talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di manon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Numabalin. Diyak kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakan ka. Ang selselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga ang selos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo nakapay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay namaragsakan at tanaggraduar ka matlaangan. Agyaman nak, Papa. Agyaman nak iti ado arigat yun ang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrebangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni Papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo? Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, Papa. Sige ahan. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Saan nga roden amapan? Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asaan ako na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta iso ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam, no saan ka amapan? Kaya't nakatamot ti mapan? Padasak akasarita. Adda ngamin panagtalag ko iti radya agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. Adda ngamin trabaho iti dayta nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-maysa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat?
Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alavnak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang teraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit kamataan niya. No apay ngamin asinurot nakpay laang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang aroden. Ajak ammo, adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Ammo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, ammo. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asaan pa'y langit Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y langit tiag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan nak tulangan, intun kayat nakon akasarita. Marie, apay nga ta? Manipod idi imatindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage, ma. Try your call later. Apay nga ta? Kas lalikliklikan dak Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ang makasaritam. Ang mga nubisi lang ni Daisy. Apay ka di. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot? Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta? Jack matin makontak. Ang mga nubisi lang. Urayam nga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Mangantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, nagandayo man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw kan ni Ron. Anya ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga, nga awan. Ang mga nuatap mo lang, dayta. Ang mga nubisi lang, matititrabaho na. Kasta nga ta? Itataada tayo diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga daytoy. Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamak. Anya ti rumbang amaamuak.
Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakder ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami yu kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamak. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pa nga asim. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam ngami na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Marie. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip ko lakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy napasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak. No kasta a makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay lakuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman pagayam, Cheryl, iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan na Cheryl, at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.